Узбекистан, Бабаюртовский район, МКУ, Кемитюбинская СОЖ. Организаторы, учителя кумыкского языка и литературы Абдулаева Фарида Джумагаевна и Аджиева Умет Абдурахимовна. Яшлар чыгар. Бизге байрам келди. Туткан оразаңызны Аллах кабыл этсин. Bir ay uraza tutup, evde bar halk sadağa, başından айландырып, yetimge zar çıgarar. Uraza bayram gele, suyun sava yürekке, kutlау сөздер айтылып